investirajte u neku zgradnju, verkshale, verkstatt, biro, logistike, tako da i Netstella ili kao Facebooka za LinkedIn za poslove i one koje znaju kako početi firmu, nek počnete, uzmite jednostavno 90% radite u akcije i s 10% cijelo vrijeme baratajte. To je moj tip. Možete biti poslovođe i od manje od 1000 ili 100.000 ljudi, svi Hrvati, tako da garantiram vas 25% to brzo razumjeti i